Pozdrav svima! Danas pravimo jednu poslasticu koja je tipična za područje Balkana i Turske, a to je sutlija ili sutljaš kako ga u Bosni zovu. Ovu poslasticu nije teško napraviti, a sastojci su u nastavku. Rižu prvo oprati, a zatim staviti u litar vode i da kuha na umjerenoj temperaturi. Kuhati na laganoj vatri dok riža ne otpusti škrob i dok ne upije svu vodu, 10 minuta. Rižu treba kuhati na umjerenoj temperaturi i povremeno miješati da ne zagori. Kada riža upije vodu, trebala bi da bude skoro skuhana. Zatim dodati hladno mlijeko, promiješati i pustiti da prokuha. Sto ml mlijeka koje smo odvojili od cijelog litra pomiješati sa pudingom od vanilije. Puding dobro promiješati te paziti da ne ostanu grudice. Umiješani puding ostavite sa strane. Sutlija treba da bude kremasta, ali ne pregusta, zato dobro pazite da u riže ostane malo mlijeka koje će riža kasnije popiti. Zatim dodajemo pola šolje šećera i lagano promiješamo. Umučeni puding dodajemo u rižu sa mlijekom. Miješati brzo da se ne stvore grudice 1 do 2 minute ili dok se sutlija ne zgusne. Na kraju dodajemo 1 vanilin šećer i miješamo da se sve sjedini. Kada je skuhana, sutliju sipati u staklene zdjelice u kojima ćete je servirati. Dekorišite cimetom u prahu. Po želji dodajte grožđice, orahe ili bademe. Sutlija se u svijetu priprema na razne načine, čak i zapečena u rerni, što znači da je svako pravi po svom ukusu i želji. Pišite mi u komentarima da vam se sviđa moj način pripreme i da li je vama uspjelo. Ne zaboravite stisnuti like i pretplatite se na kanal, besplatno je. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!